Avi bu Amerika peki jvir şunda tekili o münasebet Amerika o Türkiye çü ve bitaybeti jid meseleye Suriye'de mesajın Erdoğan net bu zelal bu eşkere got be Türkiye nabe be Türkiye meseleye Suriye hal nabe çareser nabe o haji got Reisi Cumhur Erdoğan de meseleye FETÖ'de jidisa carekedin ifade ekir peki jvir şunda tekiliye her dualiyan ve çava devam ki daviye hafteci kongreye kongre AK Parti tabi teşkilatın AK Parti'ye de bitaybeti heyecaneke kelecaneke çünkü Reisi Cumhur Erdoğan ve diğer partiye xoya tamaşavan neja emi bana bipirsin meyvan ekmeği heyecaya parlamenteri beri AK Parti bres doçent doktor Mahfuz Güler Rumkerat. Nava xeyret abi, xuda xeyret. Amerika'ya ziyaret Amerika'ya desbebikin ziyareteki tarihi bu hakikaten. Cara avul hardu lider hatin cemhef. Tabii gelek problem hebun. Dü meseleye anda problem. Yek meseleye FETÖ'de adını ji meseleye Suriye. Yani o silahı ku Amerika'da da PYD, YPG ama hardu ji mesele bu. Problem bu dına berameda. Ligor kanaata ve çibu yani daxwazên Türkiye, talebên Türkiye Erdoğan liber kamerayan jigot ifade kir daxwazên Türkiye hebun Amerika kabul kir nekir. Bir ziyareta Serok Komar Erdoğan hevditina diroke tarihi görüşmek için bu jidil Amerika beri tebira ve vakta basa İngiliz siyaseta İngiliz dikirin dogotun İngiliz duruye kanaata mı da Amerika ne duruye ne seyruye donzlar ruye Çıma yani liser sozikha nasıl liser sozikha nasıl ne de Orta Doğu'ya da tamam velata krit hevlehev vakta tebira ve vakta Daesh derket go Daesh şerme Daesh 3-4 sal devam dike. Manavi çiye? Manavi evhaya ku ege bahane Daesh'e evi sebep bike li Suriye bike Türkiye mecbur bike li Irak'e bike tamam evan velata tevlihevke. Böyle. Jber uyku Amerika siyaseteki pır grine pır net nine. Böyle. Serok Komar Erdoğan çıka net jehvast görüşme da 22 dakika devam kır görüşme van. 22 dakika da ez eminim ku jboy YPG en sıkıntı derdi Türkiye, sıkıntıya Türkiye, YPG bu, Serok Komarzi mutlaka basa uykur. Usa duhiye ko Amerika kabul nekriye teklifi AK Parti. Yani bu buranın teklifi Türkiye. Yani Türkiye çi dibece verin en behevra hareket bikin li Suriye. Yani bir YPG İran'a hem devlet tekin. Teklifi Türkiye per net bu. Rakka hebu em behevra biçin operasyonu bikin, xılas bikin jidesti Daesh'i derxin rakkayı o behevra hareket bikin. Limusa duhiye ko Amerika yani ve be YPG hareket bike hazıriyek bu vajiye geç ko kasçek o silah. Usan duhiye yani samimi nine Amerika Serok veziri Serok Amerika'yı siyaseta Amerika'yı tamamı Serok berizi aynı bun eviyazi aynıye net ninin jiboy Türkiye samimi ninin Serok Komar per net jerago jiboy YPG jiboy Rakka'ya jiboy yardıma alikariya halkı xoya fakat Amerika usa duhuye ku net kısa nekriye tebira ve basa Kore'ye dike Kore'ye çen sale 6 sale basa tarih etki basa tarih etki yardım eko Amerika çe alaka Türkiye anhav alaka mev evi derdi mev Kore'ye heye yani Kore'de ve çay çune خير وجناس تيوان سياسات مداري ويشاينه جبركوي صميمينه دونزده siyaset car kidadike ali kida beni restada belki yardımı Daesh edike ali kida yardımı evan örgüteli dinedike ali kida Türkiye'ye kısmen yardım dike fakat samimi nine
Peki yani de mesele FETÖ de aynı yani tişteki ne beje Amerika. Yani Obama ji usakir Trump ji uhatke. Yani ne beje ya beli tamam kabul. Ezi ligor hukuki ligor kanuna meseleyi binerim. Ezi ya iade bikim ya ji na ez nikarim iade bikim. Yani ne de beje ez iade bikim ne de beje ez iade bikim. Nakım. Samimine yani siyaset Amerika'yı ki vere be serok fark nake. Jiboy devlet avan jiboy menfaat evan çawabe avha liser skının de siyaset ahaya dervayda. Yani serok vezir Reme serok Komar Erdoğan jiboy FETÖ çıka ısrar kiriye. Evi net tişkine goti. Benim. Yani de haber adam evhalen heri. Jver uyku merv leden hera siyaset avan siyasete ne başe ne dürüste ki ennehu NATO'da em hevali hevin de NATO'da devlet mev Türkiye şirike hevin behevra avka askeri tatbikat şeydikin avka behevra mücadele dikin. Fakat hem de mesela FETÖ'de ne samimini hem de mesela YPG'de mesela Rakka'da Bımara samimini. Peki yani sual eke mühim. Yani jivir şunda ve yani Amerika usadıkiye ku daxwazên Türkiye kabul nekiriye yani. Ne de mesela FETÖ'de ne mesela YPG'de de. Ev her du jî ve çawa tesireke bide ser münasebeta Türkiye ve Amerika'ya yani zirareke çoğu bide me ve Amerika'ya. Ez avha tahmin dikim dostaniya Türkiye ve Amerika'ya eve devam bike, berdevam bike. Lakin gavadinezi mego Amerika siyaseta vi ne başe Türkiye esasında bu halkı xara, bir gele xara خواب را بسه gerek adı iç siyaset avida da dış siyaset avda bu gele xara amada bu gele xara yardım bike bu gele xara devam bike benim nizane jvir velatır çava çıtı peşiya devlete Erdoğan da beje yani de mesela Suriye'de ve mecbur biminin ve verin ber deriyeme. Yani çünkü ev mesele Türkiye ne be yani mesela Suriye Türkiye nay hal kirin çare serkirin. Amerika jivere lideri Türkiye bxe velatindi jiverin ve hadi beje yani pişti ko hevduditin Erdoğan ve hacı got yani. Serok Komar Erdoğan da dava da hakliye. Vakta hakli be ısrarcıydı be. Ezvi nazlıkım da dava da hatta paşi evi ısrarcı be. Hadele hev bine Türkiye evi sıkıntıya hanezi evi derbas bike. Jberwi ku Türkiye jivir vedatır gelle xara halkı xara insanı xara daha pır yardım bike. Amadar jberwi ku jivir vedatır siyaseta dervayı çavadı be. Hatta iro çavabiye jivir vedatızı ev usav. Yani Türkiye ve tehdit ekvere em bejin tahlike ekvere terör vere ve emniyet akwa bigire tedbir akwa bigire. Jukha digre anha. Jukha digire hudud akwa em bejin sınır akwa emniyet akwa ve çeke Bu senaryoda devamlı tahkim çedike devamlı hazıre tedbir akwa girti ev jivir vedatızı bigire. Benim. YPG-PYD yani Amerika niyet Amerika çiye hakikaten lideri xwaze devletek ji bo PYD çeke çünkü tiştî wisa jî tên xeberdanê yani niyeta Rusya tiştek dineye Amerika tiştek dinê dike İran tiştek dinê dike rejima Esed bu xwe lideri xwaze devleteke şuxara çeke çünkü perçe bu ye hem em bejin ew qas rêxistinê terörî de aşî tiştek dinê dike yani jibo meçiye çünkü cinari meye Suriye usaduqi ko Suriye ve perçe gibi yani perçe bu ye legelo ev cihin ev deverin ev axin ev bölgeyin ko deste
YPG'yi da, de deste DAEŞ'i da, de deste rejimi Esed'da, de deste kontrola İran'ı da herkes o iş xwara derkeve ve tiştek ilan bike. Suriye bele mina gotuna te Suriye jvir vedatır perem perçe buye. Böyle. Amerika çeku silahı pır gran yardım kır YPG. Usaduxuye ku luwe devleteki piçuk bide çekirni. Böyle. Halkı luwe geli Suriye bune 5 perçe, 6 perçe gavadine tezigo hınki örgütü bine emre İran edane, hınki bine emre Rusya edane, bine emre Amerika edane. Suriye idi jvir vedatır mina beri nabe yek perçe. Muhakkak evi çend perçe be. Böyle. Ama juan perçe çı derd keve. Devleti piçuk deyin çekirini Kevin bine emre van devleti ku gavadine me baskır. Jiboyvi Türkiye mecbure tedbir akabı bine. Siyaset akazı jiboyvi çeke. Böyle. Peki biz ne yapalım? Haberi kabidin Herima Kurdistan'a Irak'ı Nüneri TRT, Nüçekiyani TRT, Yılmaz Aslanlı Peşperime ya Yılmaz Rojbaş Sıbatı Bkhir be beguman lüve derece gelek hadise ve havadisen mühim hem meseleye referandumu de nikaşkirin hem çave Herima Kurdistan ile Türkiye'ye çava bahsa ziyarette Erdoğan kir medyaya Herima Kurdistan'ı yek ev yani çid bejin der hakkı ve serdan o ziyaret eda hem siyaset medarın ve der hem medya ve kedin hadiseyin ve çüne meseleyin ve dere çüne taybeti hem meseleye musule şengal referandum o hadiseyin kuteyn kaşkirin hem gotine bidinte. Rojbaş Beyani Baş Mehmet Bakı, Slavores, tabi Serdana Serokuma Recep Tayyip Erdoğan, jibo Amerika'ya çıkış, jibo Türkiye'ye giring be, jibo Rojalatan Avinşi deheman giringiye daye. Jiber ku bi taybeti rexistina tekoşina lehember rexistina Daişe, tekoşina lehember rexistina YPG, PKK, yanşi PYD. Liser van tekoşinam çe hewce li rojhilata navîn bi taybetî li ser sînorên Türkiye ev bu yerên hanê diqewime rola Türkiye bi taybetî di çim astê daye em vana ev çend roja bi taybetî em li serê disekinin bandora herî zêde jî em bawerin li herêmê hem li ser navê Türkiye hem jî li ser navê ENKS yani Kurdên Suriye gerekî TPK'nın Kurdên Suriye gerekî zahmetî dikişinin bi taybetî encümenin endamên ENKS li Rojhilata navîn bi taybetî li Suriye gerekî zahmetî dikişinin gerek gert wan tên xwarin ji aliyê YPG ve mêvanekî me heye li ser vê mijarê MHP re biaxivin mêvanê me îmat berxwe rêz endamê ENKS hûn bi xêr hatin serçeva hatin. Serçava, spas dikim. Serdana Serokomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan aj bo Amerikayê hûn çawa dinirxînin ew peyamên ku li wê derê hate dayîn hûn çawa dinirxînin em dixwazin fikr û ramanên we û bi taybetî ENKS'ê بتأكيد أف سردانا رجب طيب أردوغان جبو أمريكا أم برنجكي باش دنرخينن لأنه تركيا وك دولتك جيران كردارة دولتك هرمي زلهز أو جي تأثيراوي سر سوريا هي سر عراق هي وسر كردستان بتايبتي جي هي أم بينن يعني دسيت شتين جرنج هابون جبو في سرداني رجب طيب أردوغان خواست بيجي أمريكا وشند مساجا بيجي نجوار ورايا أمريكا تيدي ناس بكن يكجي مثلا شر دجي تيرور دجي داعش منطقة دي خاصة رايا أمريكا دفياد ناس بكن وآد دواجي أو دانينا تشكن جرانج بو يبقى هزين عسكري بيادي شاغي بككي لسوريا أو جي يعني تركي كلكي مترزدارج بو في تشتهان ودبين خطرك سر تركيا جي سر منطقة جي دكي وقتا هزين وك يبقى تشكن جران بدسكبه فويشلو تسيراي وهي هالبدجي هبو او ملف فتح الله جولانجي زود تخوازي بشتي او انقلاب فاشل قل تركي تشيبو تخوازي وي كسيهان تسليم تركيا بك الجم امريكا لغوري و بتايبتي سردانا اردوغان
tabii sê mijar weke ku weşî behs kir li ser hata axaftin gorî we ev cara ewre ku bi Trump re Erdoğan ev dîtinekî pêktîne û awayekî gerekî xweş hate ezmandin ji aliyê Trump ve weke hûn jî dizanin di nemeke Kurd berê de Seroka Almanyayê Angela Merkel jî hat ezmandin lê Trump destê xwe neda destê wî jî hûn ezmandina Trump çawa dibînin hûn çawa dibînin Serokkomarê Tirkiyeyê çawa hat ezmandin ام بینن یعنی امریکا برنگه کی گرنگ لترکیه دنره وکی حلیفه کی استراتژی جرد منطقه ده خاصة يعني قال لك قاعدة تركي لتركيا وبحاجتي تركيا وكي تركي يجيب حاجتي أمريكية فدفيت تشتكي مشترك هفشتي بدورتاوان ده يعني خاصة دفي دما أنا ده أو شري دجي داعش دبي دجي تيروري منطقة دبي امریکا بحاجتی ترکیه قد دستکی بدوان والیکار به دوی شر دجی تیروری ده لالیه دن امریکا و کموشی دزانن gerek alikari dike ji bo şerên naxweyên rojhilata navên di şerê Iraqê de jî hate li vê derê xebatê xwe meşandiyan jî li hemberda îşê jî na xebatekî organize dike ev xebatên Amerîkayê li bi taybetî li Sûriye û Iraqê û herêma Kurdî hûn çawa dibînin طبعا ام قش زانن انه امريكا نجبو كسكي تيل منطقه في شريدكي في خباطي دكي هل بد امريكا مصلحه خود داي بيش البر حر تشتيتي مصلحه منطقه دي درجه يكي وكي 2003 العراقي بو وحطان هاجي امريكا دبينه اف منطقه الشرق الاوسط وقت بيجي روجلات نافين منطقه استراتيجيه امريكا ري تجاري درج منطقه ناقره وجبر وصاجي امريكا جي تخوازي هزكي خرط خور او كسن حليف جيرد منطقه خرط بكي وبهز بكي جبو امريكا قدسي خو دين سر منطقه وكي بري يعني لالیه dine Amerika dixwaze alîkariya YPG'ye dike hûn jî ji YPG gerekî zehmetiye dikişînin yani ev demeke dirêje endamên NKS'yê tên girtin di girtîgehên wan de dimînin yan jî ew ofîsên we ji aliyê wan ve hatine girtin yan jî hatine şewitandin gef li we hatine xwarin di serî de serokê NKS'yê rêz İbrahim Bro jêra gef xwarine û gotine divêt cardin nekevê aliyê Sûriye û Amerîka alîkariya YPG'ye dike weke çekên giran hûn viya çawa dibînin yani tiştekî asayî براستي امك انجمن اجتماعي كردي وك ملت كرد لكردستان سوريا ام اف زيادتر 2 سال 3 سال ما ام دبن قفا بيادي وهزويني تشكدار منطقه دني ام قش زانن انه بيادي شاك بكك سوريا دي وسركشيا بيادي لسوريا او كسي باكورين ايروج هلاتين سركشيا بيادي المنطقه دكن وان تشك دكن وان خردكن دجي يعني بروجاكي نتوي انجمن اجتماعي كردي سركشياوت كد كردستان سوريا دي ام بينن روجانا سرکرده انجمن اجتماعی کردی تین گرتن زندان دبند نفی دبند جدروی ولاتی وان اوفیس انجمن اجتماعی کردی و هر پارتی قدناب انجمن اجتماعی کردی همو هاتن گرتن همو قدغه بون المنطقه على كردي المنطقه قدغه بويه يعني ام براسيد نرن انه ايرو بيادي وهزيوني عسكري بتشكي جران امريكا بدوان ام بتشكي بترسنجي لانه ايرو هاجر بيادي بفيرنجي فيت ظلمي في زوري دكي الملتي مني كرد لو دكي فشلو تشكي جراند بدس كافي ام بينن تشتكي ما تسيدار براستي وام ترسن يعني بيشاروجي دي تعداكي مزن الملتي كرد ببد منطقي خو انا درت كافي فشلو هيزن بيادي خرتر بب وتشكي جراند بيتر دستك كافي براستي ام جي ما تسيدارن PYD yanşi YPG yanşi PKK bırakıstırın terörü faaliyetin xwe hem aliye Kurdan yên Sûriye hem jî li aliye herêma Kurdî bi taybetî xematên xwe dimeşînin lê we ji behs kir ku çekên giran nadê bistînin ji îro pêve yani çi tirsên we heye çi qîsawetên we heye
bi taybetî ji bo ev herêma ku ev çekên giran piştî ku YPG bistîne ew ê çi bike yani ji aliyê dinê ji eneke se nikare siyaseta xwe bimeşîne gero ew ketine devrê. يعني ام تشا ام مترجدار جبت شيء يعني قال لك مساج هن جبهك و هذه وين المنطقة ددين خويا كريم مثلا يكجي لشنغالي بقى بيجي ام درنا كفن لكركوكي على خو هلدان لروج افا بشاغي ويني روج افا يعني تشتكي تعداك مازن ملتي مني كل الودا كي ام بينين اب مؤسسات بقى وشاغي ويني لروج افا ولروج هلات والباشور تشتكي يعني ام جي بترسم براستي ديجي بروجا نتوي جناب سلوك تخوازي بر خبوني ده بر ريفراندومي هر جاليه دد يعني ام زانن او علاقه بكك وبيدي و بنظام سوري يعني اف تشكي جدستين براستي يعني او شرق المن بيجي بو بشر رادستي رجيم بو منطقه وانا جي العفرين يجي تسليم روسيا بو تسليم رجيم بو وجوار ريفت كان بين منطقه كردي بين قامشلو بين حسكه وهنا جي قال لك برجه رژیم الناوندا قامشلو الناوندا حسكه هي براستي ام جوی حزب جوی منظمات ای پککی منطقه ده ام بترسن ام زانن گریدان آوان بین رژیم سوری هی رژیم ایرانی هی توازن يعني بروجا نتوي كردي بروجا دولتا كردي منطقه ده نبن ببسري يعني Yani hûn dibêjin PYD YPG li Şengalê bi xwe bi cih kiriye û dibêje ez dernakevim tirsa weya herî mezin ew e ku li aliyê Reqayê jî li aliyê Sûriyeyê jî pêşê hêtî ez ji vir dernakevim ne wisa me xelet fêm nekin. بله يعني الفيدك الباشور يعني اصرار دكن انه دسبيك تشون عصا اليكاريا بيشمرغا كرن المنطقه وبشر منطقه رزقار بول الشنغالي مثلا قوتن والله افجي حققي مي امجي كردن ام الفيدك ابن ود شنغالي درنكتن يعني ناي هنات بيراوان وقتها بيشمرغا تشون كوباني بيشتي كوباني رزقار بو قوتن حافظ وفغاريان واي منطقه ليمان ام جبر في تشتي ام بترسن وام دبيجن اف ارتباطه بيدي بريجيما سوري وايراني او مترسيدار سر بروجا كردي منطقه دي سر قال كرد في منطقه لكردستان باشور وروج افا دي ام بترسن وقتا me nem ez lêborînê dixwazim lê pirseke min e taybet pir girîng ez dixwazim wî jî bipirsim rêxistinekê terorî ji aliyê rêxistinekê terorî ya din ve divê bê muqayesekirin yanna yani Daesh bi YPG re YPG bi Daesh re ev model û ev mantık bi çawayê dinirxînin. براستي ام بينن تشتي بيادي وباكاكي المنطقه ديكن يعني نجا كي دوري تشتي قداش المنطقه ديك يعني وقتها بيادي فان تشتا بسري ملتي خوني كرد ديك براستي تشتن نكيمي تيروري نكيمي داعش المنطقه دي وبس برقا كي كردي تيناس كرن وام ام جيد نرخين وكي تشاوان داعش المنطقه دي بيادي وباكاكي المنطقه دي في دوري دليزه Gerek spas zor spas mali avan. سرچاوا Temaşevanê nêja mêvanê me îmat berxwe bi endamê enekesê û di derbarê serdana Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan a ji bo Amerîkayê û xeynî vêjî çekên giran a ji bo YPG PYD bi me re nirxand em gerekî spas dikin carekê din em dîsa gotinê din navend. Yılmaz Aslan gelek spas jibote jibo meyvaniyete imat berxu endami enekese ile hevleri beştari programı bu temaşvan neca. Peki listüde işe meyvan ekmeği hecayeke parlamenteri biri doçent doktor Beres Mahfuz Güler beşe avulda yani avuli em ser ziyareta Reis-i Cumhur Erdoğan em sekinin men sohbet ekir ve carici sibena düsbena sesbe yani roja yekşemi bistüyeke gulani kongreye AK Parti'ye. Bele. Reis-i Cumhur Erdoğan ve bibe namzet jibo serokatiye bibe seroki partiye yani ve meseleyi çavadınların kanaata ve çiye heyecanekeye bir taybeti teşkilatın AK Parti'de. 21 Gulan Xwedê li hev bîne dönema Türkiye'de dönemekî nû ev ê çêbe heyemekî nû çêbibe bistu wexta 15 sal berê me AK Parti çêkir ji wê roya îro AK Parti di Türkiye'de pir xizmet kirî
fakat meriv gele bizanime Serok Komar Erdoğan evi partiye hani partiye üye. Yani hatta İro çıka anket hatına çekirini Re Erdoğan Serok Komar Erdoğan heşta partiye da buye. Ji bo evi ku xwînekî teze ew were partiyê teşkilatê me maalesef di hinkî teşkilatê me temamna pir westiyan e pir îdî ji xizmet nakin ez awha texmîn dikim ku ewan teşkilata ew dergiş bike 21 Gulanê ji bo Türkiye'ye tarihi toplantıyek. Peki CHP itirazın CHP'ye tabii sistem hedi ve rune sistema reisi cumhuriye sistema kujerad bejin tabii di sala 2019'dan da ev sistem despet ki yani hükümet ve devam ki hatta ve çağı. Böyle. Yani serok vezir hatta ve çağı ve devam ki le tu probleme ki ne mabu ku Erdoğan be seroke partiye itirazın CHP içi bu CHP dugo yani dibece hiç dibece yani hın tüdbi Serok Komar, tüdbi Reis-i Cumhur, hemji tüdbi Seroki partiye ke. Böyle. Tüdbi partiye ki. Yani tüdni kari be ali bimini. Ev yek na be, na kabul kirin. Yani itirazın CHP'yi vane. CHP tarihi akva nizane. Biral tarihi akva binhere. Vakta Mustafa Kemal Atatürk, vakta İsmet İnönü, evana hem parti başkanı bun, hem Seroke parti bun, hem Seroke devleti bun. Ji bo wî ku CHP beradayê qise dike wexta Xwedê li hev bîne evî pergala nû ji bo Tirkiyeyê ez aha bawer dikim ege pir xêrlî be. Ez wisa texmîn dikim wisa bawer. Yani faydeyn ve çêbibin. Faydeyn pir çêbibin. Hatta îro du serî bû Tirkiyeyê. Me pir sıkıntı kişand dema berêzî ez hatim wê çayîzî me got. Wexta hikûmet Halkı hükümet tani ser iş Cumhurbaşkanı başka parti bu zihniyet evi farklı bu başbakan zihniyet evi farklı bu hatta İro Türkiye gibi pir kişand. Böyle. Berezi tevagotun yek anayasa Ahmet Necdet Sezer avet kriz derket millet perişan bu wan royada. Berevi devra rahmetli Turgut Özal diysa pir sıkıntı bun. Vakta em de bürokrasiye da bun genel müdür bu ez çullu yek ro kararnama min derneket imza nekir Süleyman Demirel. Başı du çullu yek roya kararnama mı imza kır jiboy genel müdür yardımcıya SSK'yı jiboy genel müdürtiya min hatta hatta 28 Sıbat'ı evi imza nekir. Carat tişkifsa çey bu ya dünyayı da tişkifsa tunne. Vakta halkı tani ser iktidarı gele Seroke devletezi yardımcı be. Fakat Juvero hatta İro Mediku evi dubari ser Türkiye'ye pır zarar dibuye. Juvero vedatır. Kadele hevbine idi pergala nu evi sistema teze hizmeteki evi pır suratli be evi daha jibo millet bir tabii tarih xoş dizanin yani efqas darbe ve ihtilal ve junta ve nizam çiçeği bu ne jiberçi yani divi sistemi da mesela gavaku darbe çe bu Süleyman Demirel'te bir av başta bir avcı şapkı xohelda uçu yani şeş car çum haft car hatım carat işki usta dünyada yani ev sistem AK Parti çima xost efqas bine çünkü taluke ki vahiye yani darbe 15 Temmuz edajı medit FETÖ çekir. Yani carek bir deste FETÖ'ydi be, carek bir deste asker adı be, carek bir deste tişte gidineydi be, le zihniyetek heye, zihniyete darbeciye heye. Evi sistema hani nehile. İdi tişte usan nahile. Yani evi sistema hani vakta vere Xwedê li hevîne hatiye şo halkı reyday tendürüstü ki sağlam hatiye ji halkera. Ji ber wî ku ez bawerim ji bo Türkiye'ye ev dönüm noktası be. Ji vir vedatır. Hizmeta halkı pir serî be, pir çê be. İcadı partiye da zî heyecaneki nu. Heyecaneki nu. Yani peki herkes bahsa ve kej dike. Yani pişti ku Erdoğan be serok li merkezi jî
yani merkeze AK Parti'ye jî di hükümete de jî dîsa teşkilatên AK Parti'ye yani diyen İzmir, İstanbul'e em bêjin li aliyê me jî ve değişimek, guhertineke ve çevive ve revizyoneke ve çevive. Beklenti ki heye di xalqê da di gelê me da ev teşkilatê me ku naxebitin ev ku westiyane mutlaka Serok Vezîr, Serok Başkanê me ev değişim çêke. Ew bawer dikim. Teşkilatê me mîna berê heyecan tê da tunun ew heyecanekî nû kelecanekî nû lazım e ji partiyê ra. Yekşi düsal şunda disa seçim heye, düjartın heye. Yani ekiba xwe geri hazır dike. Düjartın hem belediye heye hem milletvekiltiye heye. Ji ber wî ku ji vir wedatir 21 Gulanê dönema AK Parti'ye da, tariha AK Parti'ye da, tariha Türkiye'ye da pır değişim çevi. Belim. Beyguman tabi AK Parti hazırıya xwe tamam kiriye de kongreda em bêjin. Tabi piştî referandumê CHP jî kongre çêbibe çêne be Kılıçdaroğlu dertkeve tişte dinê dibêje, Deniz Baykal tişte dinê dibêje, Muharrem İnce, Umut Orhan em bêjin. Yani piştî referandumê CHP tabi serkeftinek bir dest xist bi rastî referandumên de ji sedî çil û heşt ray var girt em bêjin. Aliyê na yên ku gotin na tabi CHP organize kir em bêjin. CHP bu HDP bu. CHP bi vê yekê serbilind bû. Yani got binêrin ez xebitîm û min qezenç kir. Yani tamam 2 puan keme lê. Di referandumê da evî Mehmet Bey evi çulu haştır ne ya CHP? Ne ya CHP? Raste. Kesinlikle alaka CHP tünne. Teşkilat-ı merun nekhabitin halkı merun belki servakt nebun jbo evi sistem çiye belki partiliye me belki havale me nikarbun rund halkıra açıklama çekir. Saadet Partisi go na. Hangi Müslüman azı eko siyasete dava İslami diken avanzi gotunna. Evi çillo haşt CHP'nin fakat damara CHP'da na ez qastem on waye. Carki halkı jera beddua diye. Ez baverkim car idi CHP Türkiye serha bilin naker nay ser iktidar. Yani halk başka tiştuhaze CHP reyavi başkaya yani hatta iro çıka hatiye ser iktidarı hizmet ki halkıra gele halkıra gele mera nekriye. Evan belediye van evan Çankaya Belediyesi derhane yani do per esçum mamakı esçum keçiöreni pır farklı ki yani belediye AK Parti belediye me Tayyip Erdoğan nişandı da serdiskine esşencar şahadım da otobüse da Gazi Belediye Başkanı itkedi bir evi reyhane çıma usa xarabiye evi xaniyane çıma livra maye evya çend dönemet belediye Çankaya desti CHP'de örnek olarak misal ekiyedi bejim hizmeteki baş ne kiriye fakat evi belediye ku desti AK Parti'den evi mamakı evi keçiöreni vakta merif dişe leden here parkı van hizmeti van avayya van pır başe jber uy ku CHP carki xade jera lehevnaniye gelimezi jera beddua kiriye jver vedatır idinayı ser iş. Peki doçent doktor Mahfuz Güler malava ava jubuhatına ve inşallah ser xeyri be 21 Gulani dönüm noktası 21 Gulani hem jiboy partiya me xade lehevine rojeki pır mühime hem jiboy velate me jiboy Türkiye me 21 Gulani inşallah her tış pır xaşt. İnşallah. Peki emin